Casey, Casey. Casey. Where Casey? Bizanese. Jesus is Lord. Papier hygienique bizane. Kumva ameze nabi rwose zirari. Nazo ndebe. Nta kibazo. Ndamerena. Wisa. Beyonce. Ikibazo se? Ni igisubizo se? Wenda kose ukansubirisha ikindi kibazo. So, ubu connection mu nzu bwagendaga gakeya, ndavuga ngo reka nze hanze kuko hari utuntu ndi gukorera kuri internet. Nuko utabizi buriya rega. Mu nzu niho abarezo nyinshi. Bone yangira atandukanye. Ifatariza ahantu hari network nkeya. Ngo mbona ikora neza. Ibyo ndabizi byahiye. Jesus. Ntabwo uri gushaka kubiduhaho. Ariko gusura beshye ndabirya. Ntabyo uryaho gatsindwe n'Imana. Urakoze cyane. Umva se ngo duhuriye kuri toilette. Mumu man. Se kuisa uri kumuriki. Yewe. Ndi gushaka network. Ese ko ngenda nawe ukagiye. Asenze kujye muri toilette nawe ngushaka. Things say they wise. Oh my God. Ako mwana kuri kumurikira kwe. Se ndi gushaka network nabikubwiye. How many times would they tell you? Usikangari uko ziri kufata wewe. Kamune. Hangana utwawatu. Kereka nobiriramo. Uyu mukaritasi agamije iki? Umupango wacu yawumenye cyangwa kuko nta marezo biri guhurira. Anani mukaritasi yagize network. Nexus ko network zaje. udakomeje ngo uzikoreshe niba zacu. Umuntu twavuganaga isaba online. Mu ndarongera arandiye. Ikagarutseho uroroshye. Sikongeye akavayo umutipa ari gukinisha. Ari kunyinisha ni wowe. Mwanga kuva ku neza murava ku nabi. Ese puisa ugamije iki? Ubundi mugatarya. Tujyayo. Nta gahunda dufite yo gutaha. Ariko wenda turataha nijoro. Bane se ntibabashatse bakababura. Batubuze baduhamagara. Ariko njye nawe urampamagara. Erega turashaka gusura inshuti yacu. Ushaka kurya iby'inshuti yanyu ahubwo. Okay, ariko mugire mutaye dore n'ababyeyi baba bakumbuye. Uvuze ko ushaka kubirya wenyine. Natsa ababyeyi babaritse dusura inshuti yacu. Okay. Tujye kugera mu masaha yo kurya. Replay! Ya replay! Kireye, replay! Reka mbwire sata. Reka mbwire nuza we. Reka mbwire. Bite Nyakso? Muri yo mivunde se. Kutishimye. Abishimye nimwe mwabivumbye. Ndishima mu biki. Oya, meze neza. Mwese mwasize ababyeyi. Hari ikibazo bifiteho. Nta kibazo ntari. Things say they wise. Puisa. Ndabona imvura ikubye ishobora kuza kugwa.
turi kubita kuri iri zuba nyakso. Izi se cyagiye bavuga ngo impyisi yarongoye abari kugwa imvura ku zuba ryata. Twanayigenda ko mu rugo sa ruguru. Ikibazo si wowe rero. Ikibazo ni Sharifi Misonga. Dufite amakoti y'amashashi Jesus. kandi twanararibaye nyinshi. Ese ubu ntafite homework atarakora. homework turi mu biruhuko Ngiye kuryama si muri sigara. nta kibazo. Mudusohokere mu nzu. Mudusohokere mu nzu mwa besire. Ibyo uzabihamagara Nenyo. Musohoke cyangwa umwe kuri umwe ngende bamenye. None igihe umuntu yahereye abihanganiye. Siko mwakicisha umuntu inzara ari iwabo kandi biryo bihanye. Ubonye ntabwo baba batetse. Nyakso. Niyo nkuru manga kwanduza sida ni gurava wa kibada. Ubuze umuryango wose muza kuducura. Wowe ubwa urabizi ukuntu ujya nk'uhanzwe. Warangiza ugahuza abana muvukana. Ubugamije guteza inzara mu rugo rw'abandi. Sashobora kuba yari umushomeri ajya kukubyara akaba yari yabuze ikindi kintu akora. Oh my Amasegonda God. 5 yo mwese mufite. Uwundi aba nkibona narabadukunda ubuzima bwe. Ibijinga biragiye umuryango wose birawuteranyije. Nuje kuducura. Birawuteranyije bije ahangaha reka. Kayisiza niyo myaka mwa. Agira ngo nagarutse. Karitasi baraje urakoze bagiye nari kubica. Ari kubahita. Karitasi uzi ibintu bankoreye? Nabingize ndabinginga nari kubica. Jesus! Ipafu mwe basi. Urafata.